Champions League yaraye ibaye umukino wari witezwe n'abantu benshi n'umukino wa AC Milan n'ikipe ya Real Madrid waje kurangira ikipe ya AC Milan isanze Real Madrid mu rugo yitsinda ibitego 3-1. Ibyabaga abakunzi ba Real Madrid bageze ngo niko kubonekerwa, ariko hari benshi bari batangiye kwikanga Lorenzo ko gutsindwa na FC Barcelona kudatwara igikombe bya Vinicius bishobora kuba bikiri mu misokoro y'abakinnyi n'abatoza n'imitekerereze y'abantu muri Real Madrid ku buryo batarari kavaringa muri ibyo bintu byose byagiye bibagwirira mu cyumweru gishize ntibigende neza, ariko no mu kibuga twayibonye AC Milan yabarushije batsinzwe 3-1. Equipe ya Real Madrid abayikurikiranira hafi yarabizi ko yari imaze iminsi iri mu minsi mibi cyane, yari iminsi igera nko ku 10 isa nkaho iri mu gahinda gakomeye cyane, kubera ko murabizi ko itariki 26 aribwo Barca yayisanze Stadio Santiago Bernabeu inyagira ibitego 4-0 harimo hat-trick y'uwitwa Rafinha. Hanyuma rero nyuma gato, nyuma y'iminsi ibiri gusa, hari tariki 28 uwitwa Rodrigo Cascante atwara Ballon d'Or maze igihugu kigwa hejuru ya Santiago Bernabeu kuva kuri Perezida Florentino Perez kugera kuri bakinnyi hafi ya bose babazwa nuko uwitwa Vinicius atatwaye Ballon d'Or. Nkaho rero bidahagije, iyi match yagomba kuba redemption, yagomba kuba iyi match yimara gahinda bongera kwerekana ko nkuko umutoza Carlo Ancelotti yavuze ko Ballon d'Or yaba ari Champions League batwaye itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize, kwari kwerekana ko iyo Champions League none ari yabo cyane ko bari mu rugo imbere ya Semira imaze iminsi ameze neza. Ni nako byari bitangiye, kubera ko hakiri kare uwitwa Vinicius Junior yatsinze igitego, abantu bati rwose karabaye ibintu agombora ibintu bigiye gutangira kumera neza. Yagomboraga rero igitego cyari cyatsinzwe n'uwitwa Malik Thiaw, pira mwiza cyane warurekuwe n'uwitwa Christian Pulisic. Malik Thiaw ni myugariro w'umudage w'umwirabura ariko w'umeti, atsinda igitego cy'umutwe, nibyo nenge ngo Vinicius ahita agombora igitego cya penalty araserebura tuti Vinicius noneho anarasimayiringa, abona ko aseka, urabona ko yishimye agahinda kavuyemo bari namukoreye cyane kuri penalty yarakoreweho bamuteretse hasi. Ariko ku munota gusa wa 39 umwana birereye rwose Alvaro Morata abaterekamo igitego cya kabiri kuri travail ikomeye ya Rafael Yao waruhagaze neza cyane. Hanyuma ku munota wa 73 uwitwa Yao yongera gukora manevre ze, maze uwitwa Tijani Reinders umusore w'umuhanga cyane w'umuholandi aterekamo igitego cya gatatu. Rudiga yatsinze igitego ku munota wa 81 araserebura bisa nkaho bagiye gukora comeback nk'iyo bakoze kuri equipe ya Dortmund, ariko igitego VAR iza kucyanga kubera offside, birangira equipe ya Madrid rero itsinzwe ibitego 3-1 iri mu rugo. Urumva ni match ebyiri bakiriye mu rugo za Champions League, no match ebyiri zikurikirana kuva kuri Clasico nyine kuza kuri Champions League, match ebyiri bakiriye mu rugo zikurikirana batsindwa ibitego byinshi, 3 by'ejo na 4 byo kuri tariki 26 ni ibitego 7 mu mikino 2 batsinzwe n'amakipe navuga akomeye. Madrid rero ntabwo bimeze neza habe na gato. Izi match turazinyuramo zose twihuta kugira ngo dufate izingenzi zose, minota 10 yonyine. Real Madrid ibintu 3 byo kuvugaho. Icyambere, Real Madrid umutoza Carlo Ancelotti arasabwa gushaka balance ya equipe ye, uburyo bwiza bwo gutuma isatira n'uburyo bwiza bwo gutuma yugarira. Uburyo bwiza bwo gutuma isatira amazina arayafite, abakinnyi tuzi bakomeye arabafite, ariko akazi bamukorera icyo bita off the ball mu gihe Real Madrid idafite umupira muri phase zo kushaka noneho ni gake cyane. Niba Kylian Mbappe adafite iyo travail hejuru, Vinicius Junior akaba adafite iyo travail iri hejuru, deja ligne y'imbere ye mu bijyanye no kumufasha kuba ipera biragoye. Ibyakabaye rero biba nk'igitambo ni Mediane yakabaye ibikora. Ibyo rero Mediane ye ngo yamaze iyi minsi 9 yose kwa ko batakinnye shampiyona nyuma gutsindwa na Barcelona, yakoraga ku kazi kamwe, travail imwe. Yari arimo arakora ku kintu kijyanye no kubwira abakinnyi kwiruka, run mo, kandi yavugaga kwiruka mu buryo bubiri. Mwiruke tudafite umupira, ariko nitunawujyana mwiruke inyuma yuri kujyana umupira, kugira ngo tugende turi itsinda rigiye kugaba igitero, hato niba utwaka muhitamo waka kuko muraba mumwegereho ngo wari utwaye. Hari icyo kintu cyo kuba ikipe ya Real Madrid yaba Tchouaméni yaba Valverde, icyo kintu cyo kugira imbaraga, cyo kuba energetic, icyo kintu cyo kwitegura gusufra gukora cyane kiri gutakara. Nibyo abanyama girlfriend wa Fede Valverde yabaye cyane ariko social media avuga ko atishimiye ko
kunze bari gukinishwa ku mwanya utari uwe Ego. ko bari bamupanze cyane gukina nko ku ruhande nk'umuwinga w'iburyo nyamara ari umukinnyi ushobora guhengamira iburyo ariko akina nka mediateri akazi kenshi yari yagawe nko gukina nk'umuwinga umufosi winga Yes. yavuze ko ari gukinishwa nabi cyane. yaje no gusimburwa na Federico Tchouaméni Valverde. azana Kamavinga ariko nari mvuze ko Rafinha yatsinze ibitego 3 kuri Karasiko ntabwo ari byo, ntabwo yatsinze kuri Karasiko, Yego. yatsinze kuri Bayern Munich Yego. ahubwo kuri Karasiko yatsinze kimwe gusa. Yego. Arakoze cyane Kongoso. nawe mu buryo bimeze hari icyo kibazo cya mediane aho Toni yagendeye ntigifite noneho reka kurekipera none so gukontorora byo abakinnyi benshi ku isi b'abamediyateri abantu iyo bajya kubajija bakunze gutinda kuri asisite. yego Zidane agira nke cyane Paul Scholes iyo baje abakinnyi bose bakinnye mu Bwongereza ugiye kureba statisitike ze n'iza Frank Lampard ushobora gutekereza ko Lampard yari nk'umukinnyi utuye kuri Mars, Scholes ari nk'umukinnyi utuye ku isi. Watekereza ko ari abakinnyi batigeze bakuri niva imwe, ariko umuntu wese ukomeye n'aba ba Pep Guardiola baravuga ngo ninde mukinnyi wari kwifuza gukinana nabo, bakubwira ngo ni gukinana n'umumediyateri witwa Paul Scholes. Ntabwo afite imibare ihambaye. Umupira ntabwo ari matematike, umupira ntabwo ari ekonomi, oya, umupira ni intelligence, imibare ikaza nyuma, abantu babyibeshyaho. Ikintu Toni yakoraga, Toni ntabwo yigeze agera asisiti 15 muri Real Madrid muri sezo, oya, ariko bino bintu twita bito ni nk'ibi Arsenal iri gutakaza muri kapitani Martin Odegaard. Ibi wita bito byo kuba umuntu ari we uri preza kuvuga ngo mpa baro nyifunge nyihundi tumuvinge, yinsubize ndahari ndi preza nyifunge nyihundi tumuvinge, yimpereze nyifunge nyihundi. Ziriya tushe enye umuntu ashobora gukora muri offensive phase ari preza iburyo ibumoso hagati, agenda yimura ikipe ayijyana asa n'umuntu uri kugenda uyicangacanga ayijyana ayidrivinga iri ku bitugu bye, bari iri ku kirenge cye. Burya yaba aratanze mu mpande akayidekara, wowe ukabona wa undi ngo uteye asisite ngo ukina kuri gatatu, ukabona umuntu atsinze n'umutwe, ukabona wenda Vina abantu baraserebuye bati Vina aragitsinze, ukamuhanga ijisho ukagenda ukareba wamuhaye iyo pasi wenda niba ari Carvajal ngo yatanze asisite. Umupira uwumenya igice kuko hari umuntu wakoze kuri baro enye mbere yabo ari preza ziva muri defense, arayakira arayisohora ayicisha imoso, barayimusubiza ayikinisha nimero 10, barayimusubiza ayidekara mu mpande, batsinda igitego. That man ni ubwonko, that's Toni Kroos for you. Ntawe mediane yari yari ntidomina ntitegeka umukino, donc iri aho iri stark ni nk'ikidendezi, ni nk'amazi adatemba, ntigenda ntihari. ago bakina Cya gatatu, Real Madrid irabura kalite. Real Madrid hari ikintu cy'umwuka cy'imbaraga cyisunika cya spirit cya Bernabeu cya wuya. Real Madrid ikipe itazigera isebywa, ariko hari imyanya ubona iriki, ubona ko Real Madrid abakinnyi batanu bashyira no mu 10 beza ku isi notama. Niba ekipe ya Real Madrid igeze ayikinisha Vasquez kabiri, nuko Carvajal wavunitse atarafite umusimbura mwiza. Yeah. Nibuka ko Carvajal ubundi ni umuwinga. No, Vasquez. Vasquez ntawe bafite. ni nabo bicira abantu. Ferland equipe de France siregira stade. Ntabwo hari igihe batamuhamagara kenshi ari Afurika. Turavuga Militao na Rudiger, ariko ni profile zimwe bakeneyemo umuntu w'umunyabwenge. Urabibona ko hari ikibazo. Na Tchouaméni nawe Tchouaméni bari gutekereza kumurekura bakamugurisha kuko bakanamugura zari ku rwego rwa Real Madrid. Tchouaméni ntabwo aryoshye kamera. kandi urumva karite Real iri kubura ni karite zo muri defense kuko iri kwinjiza ibitego byinshi, irabura nimero 6 ukora passing akira sinzima